Gikapoy na baka sa perming pamaol sa imong liog, bukton, sa imong pangyuran, o sa tibuok nimong kalawasan kay tungod kasigi ka gamit og backpack? Aw naa mi solusyon na. Introducing our Wonder Bag. Kani nga bag kay namugna ni siya og mga mahalon nga materyales. Kaning partiha kay namugna ni siya og gold, diamond, copper, ug mga mahalon nga bato sa kalibutan. Way labot tong bato sa pasil ha. Kani nga Wonder Bag, mubarog ni siya. Mas mubarog pa sa inyong relasyon. O, di ba? With a capital V? O kaning partiha kay namugna ni siya sa panit sa dragon, panit sa unicorn, o panit sa itlog sa agta. O, di ba? With a capital V? Tan-aw ninyo, gamay ra ni siya pero daghan kayo ang masulod ani. Inyong cellphones, notebook, tequila, bola, ug tanan nimong mga butang. Nindot kayo na siya gamiton, kay gaan kaayo. Mura kag walay bag gidala. Tungod sa kagaan ani, mura kag way ma-feel nga bag ani. And wala na siya na-feel na sad nimo. Oh, di ba? With a capital V? Kung ibutang ni sa imong dughan, mura kag artista tanaw na ni. Kung gwapo ka, musamot kag gwapo ani. Kung di ka gwapo, musamot kag di ka gwapo. Kung isulob ni nimo siya pinalikod, mura kag basketball player ani. Mura kag varsity. Labi na magpakinto-kinto ka, labi na magpa-chest out ka, ug labi na ug magpa-bat out ka. Wanna play balls, baby girls? So karon mangutana mo kung pila ni. Kani siya nga part 500,000. Kani nga part 600,000. Kani nga part 500,000. So bali total sa 1 million kapintanan. Pero kung mupalit mo karon, amo lang ni siya ihatag og 500,099. Oh, di pa kana. Dako kayod ma-save. Pero kung mutawag mo nako karon gamit sa inyong cellphone, aw, tagaan mo 50% discount. Wait, there's more. Kung mutawag mo nako karon gamit sa inyong voice call sa Messenger, tagaan mo 80% discount. Asa man ka mangita na? Wait, there's more. Kung maki-video call ka nako karon, unya, chicks pa jud ka. Tagaan kag 100% discount. Asa man ka mangita na? Wait, there's more. Kung mangayo lang gihapon ka nako og discount, aw, ihatag na lang na nako nimo. Hilig man kay kag libre. Wait, there's more.